Swastiastu Pak Guru. Swastiastu. Ngarean api niki Pak Guru? Niki ngareanin ete kentan pada niko Lagi pacang lagi pacang lunga. Pengawa apa niki kaping ajeng bunut wot nih kan madan bunut wot niki bunut wot bunut bulu wot punggenten motan jako ampun harus kenten padang lepas kenten nggih ampun punggenten muncul kenen daun dingin ampun nggih ampun kenten untuk ambangan nggih punapyang nika mungkin niki tiga akehne mategul untuk benang Sri Ratu kenten ampun kenten benang ampun jadi niki piranti niki perlengkapan niki bungkak gadang ngasiki bungkak gading ngasiki niki katur ke griya nggih ke griya nika pujena malih nika nggih di griya niki mau pujo mau kenten mau pokaro malih kenten ke griya ampun harus kenten niki dondonan niki ane lelimo niki mecelep ring bungkak gadange niki mecelep ring bungkak gadang nggih bungkak sane gading punika angin pengentas riwus nggih iki mange ring kentane niki ring pengutangane mange nggih mau bakar niki ring senen niki ring pasu niki nggih ring pasu niki bakar iki sarenge niki artinya niki pindah ke pengawak saneng lungah kenten nggih saneng lungah nggih artinya lungah nika watasan umurnya sang sane palatrep ane padam nika watasnya ane sampun gede durung meketus durung meketus lungah wastane lungah nggih sampun liwat meketus ngaben nggih 3 bulan sebelum meketus bunga niki pirantine pinake pengawak nih jadi pacang mangi muyag nggih tinggal dumun muyag genten nggih ring genah ring buka abune mengenah ring bukane gadang nggih muyag di dur senen nika di pengutang di kentane di pasu dumun tunyol nggih muyag dur senen nggih tunyol di pasu nika mauyag di senene genah ring bungkak gadang nika blonyoh nika bungkak gading nika napi gunane anggen pengentas nika riwus matunyal nika enten napi sedereng matunyal niki upakara niki mau enten bantan nika manut sekadi ring petunjuk ring kentane pedoman buku wati-watiwo punika ampun haris kenten sareng haris anyut ke segara di pengutang nika sarang penglingsir sane ke aben ati ketangyang kan nggih nika wonten jasane nika nek kirang langkung atur didang niki lunas malah kena lingsir manut napitan manut kan nggih suksema guru suksema jero niki penglingsir yang sampun senior pisan niki suksema durungnya janten senior niki dan lali niki gigi bet lah kan niki kirang langkung niki atur didang niki jero boleh anu tibang ring kentane anak-anak muda mungkin pang selanjutnya eling mesin anak muda kan kenten nggih nek senang-senang melajah pang pelajin aja niki kenyang bungkur sira uning kenten nggih suksema jero nggih ledang niki jero panitia niki eling niki ngajeng le bos nggih